Nang he kajing yaki hairan lepur syabaro laipoi teligi jela. Menin janmit haba kisipai Amerika kila redi lepas syriak. Donald Trump balayang hakmat bulas dang ban raya keketi. Banyak way arlai ban pasiat pakawang no. Kublai syibun epic subscribers baru kibat jusu terapat. Page video sekena ke channel Storyteller London. Kariran gadai kan nongshun number way jong kari Israel bat jong kari Amerika ngikan mau kesne marjar arpusan. Bakaladon kajing ya kerwet bat kajing ya kawang misail habdeng kini artili kiri kari Israel bat kari Iran. Lada pai syakari Amerika pat Donald Trump ula bom ya ka uranium site jong kari Iran na kini ki benai baladep. Ladangin pai syakui kaliang pat kariran kadai kawai kari Muslim kaba perking bah. Kanu katai samla Iran lada kamriam ya kita ki jingriam Muslim kum kita ki hijab. Kita ki abaya. Kata ka samla kala dai lupa ka jingyap. Namar hai Iran bom jumap ki penyap bet ya kinu kita samla ki bom riam ya kita ki jingriam Muslim. Henry ngi hakani ka jing yaki ka bamenda ki pajba klem sadia ila tanggil pen pra yaki mos lani kita ki jaga maneblay ki jaga bakentang jong ki Muslim ki pajba daki lakhasurok ki klem salia wat yau kuli lani yaki suloi jong ki pulit kad baki pulit ki fayar daki kuli syaki pajba ki pajba klem salia turbet kibanang kelon gitu, kibanang yap gitu, kibanang mensau gitu, kibanang sit senam gitu. Kipai bapuk puk turbat haki pulit kini yaki sulai siat kelai ki pulit kerdem tenra da kading sulai lempat hakading kamau. Hakmat du pai ba wat ki pulit kimsan. Wala ka Iran kamsyam la ay ya ka report ka bapaka hadu kat nungut ki pulit ki balayap. Henry kat kum keripot bangi layulum tangki officer pulit layap hadusan pungut hakajing ya sengej bat kipat ba kajing yaki kalanang he kalanang jur bat kalapur syabaro laipui teli ki state jong Iran kipat ba kia pertabat kot ya ka kerteng jong Donald Trump bau Donald Trump un 1 year rap yaki kisipai Amerika kibanadu laisngi sausngi kibalayat parit trup trap prup prap syarum syaneng syawa shalom kitu kisipai kibaladon lupa hakitiar thma satang ban yo ya ka order lanu ban kemru kitu satang ban kerdem ruk itu, satang ban kenyot ruk itu, satang ban kerwat syabi ruk itu. Nama Donald Trump menin ong lupa kisipai baka jingkawang kala bandai sibit dan mit lanila Simon step. Menin janmit haba kisipai Amerika kila redi lepas syriak. Donald Trump balayang hakmat bulas dang ban raya keketi banyak way arlai ban pasiat pakawang no badairu hai taipor umakam yane supreme leader jong ka Iran ulah pertada ka bohong bahe Trump ura artat berketi bat gejat wong tose ailat bangin ya keren ya penbecua naipat lekerki kumne Sengap hang ni kumnu bahe Trump wong. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. Donald Trump ula sange bat ula priang ya kajing kerpat jong makam ya nei. Tang bauong halor ki kendon ki bae. Parlok lada pinang kuasyu ban yosau sa comments. Next. Lada pistunadi ke channel jonga sa itu lam ki parlok jong pi. Lada pim suturat sa itu yang story telah. Lenda.